Ka Dorbar ki Waheh Kur Ri Jaintia hak arterik naiwing kala penlong ya ka jingalang hayung wali ka Dorbar snong chiliang raj ban penbor ya ka Jaintia Hills Autonomous District Council JHADC bakan thaw ya ka an ban itho ya ka kur ka jat kemi ha ka ne ka jingalang lawan shim benta da ki president chairman general secretary ki sengkur bat ki wei Hadin ka jinga keren yatai ka Dorbar ki Waheh Kur Ri Jaintia kala shim ye ki katu ka ni ki rai ban kerpat na chief executive member jong ka JHADC ban ithu da ka anya ka kur ka jat kemi ha ka 6th schedule kat kum ga riti trekam jong ka ri India bat ban penrong ya ka kur ka jat kemi ha ka riti trekam ka ri India Larai ru ban kerpat ya chief executive member JHADC ban pen kloi ban thaw ya ka anya ki kur ki bashim ya ka kur ka jat na ka kami ki Dorbar ki seng bat ki nongket kam ka kur ki baladap ban penrong ya ki kerteng kur sha ka secretary executive committee jong ka JHADC kat kum balabu por da ka EC Larai ru bandawa na ka ECJHADC ban ithu kloi ya ki kur bat ki seng Dorbar kur kumju kinongkit kam kinang ban pha kloi sha office deputy commissioner ka West Giant Hills district but East Giant Hills district bat bakin la ban ai ya ki scheduled tribe certificate tang ya ki kur ki balai ithu da ka an lingba ka JHADC Ikman yung ikan di MDC. Niki officers ki bato upet upelai berbet kami ke seksi MBN ki butnaan intimate ya ki kur di Dorbar kur ni senkur bagi nongkit kam kat kam ada ebor mereka seksi lemba konstitusi yang berindah. Ini dah ini kita kerai koman bersmi cemi bato. Lakat bayi wala wiakun ni. Mbay up ni iya tayo ba ngungan isi na ngungan MDC snai ko ka draft kawa konkre ini ka taga bill yo AB yo CM yo ongi o timin na ya ki korvara na bo ranti kat kam ki contain yung ga siksidu ongi ki codify oto ki codify man bo ranti ya ki kor ki jet di amchwa hajanti nto di uchna me Ani tidak halor kata kalau orang MK mencemet ila du temet yo senyap tu gedang wan temena wa ka anda ang temet dikiko IBM apa ka seksi dia kat kam ka hawa temet to yo yada yo penne open doa yo open scam ya kikur ki wasan ya ketu gejai baru hakim M ki thawr Netewan dei temet igata MBN is a Shul tribe certificate. Katkam kataga order 19 Khakandis Pasanta Shul tribe. Hakate ada batai che wa I gejai buru biong I khasi gi pinar gi jaintia gi war senteng gi kibituan gejai gi garo gi chek to MB hakate. Ini tidak Uyoi ya Shul tribe certificate katkam di kur ke department dan ka an section yang discuss.